Oh, we may have
Onitsha local government boy. Increase your joy. Increase your national le moi. Increase your national le libo. No kwanu waga kwana. Oblu na jege go talo. Increase your wele go tao. Increase your imudu. Ibe o no kwanu waga kwana. Makana kwase mwana walo. Ijenuwa gosi na chi. Lola misisi si tebesi na jane. Amalita wunye ikirisi. Amalita wunye ikirisi di bele nuo. Ibe no kwanu waya kwanu. Besti di bele nuo kanebe. Sinja di bele nuo meluncha. Besti di bele wunye waga kwanadi. Polisa donye wegwe nono mo. Mr. Manelo aludibe. Eji wa wogu ogwani. Ibe no gwa waga kwana. Ijenuwa mono gwe. Mrs. Juliet Kamakude. Ada wogu ogwani. Ibe no bu waga kwana kwa. Na wogu ogwani na. Mrs. Nkiru Kanidibe. Maka no nwono ri anu ife. Maka no nwari anu ayi olobodo. Eje ka do mwese kona. Onwo ni mezele nta. Unafugo wowo wana naba. Onwe ni nijo. Onwe marese. Onwe ni nijo. Onwe ne gwowe yan naba. Onwe ni nijo. Onwe ni marwa. Onwe ne talanya kwe. Onwe ni ni anu ya. Onwe ni nijo. Onwe jebele we. Onwe ni nijo. Onwe biko ozemese. Ozemese. Onwe kwana. Onwe ne talanya kwe. Onye bikiri si bubu legele jebe. Kaje kene jebo bu no binu. Maka onye na-eme ka anyị si eme n'ụwa. Meka ịja kpọọ ya anyị. Dr. Prophet Chukwuemeka Ọhanamelu. Orumegolu mekere yo. Inda poskipa hose bịa. Kaje gado nweze kọnọ. Chifu Donatus Njoku. Honorable Commissioner of Ebonyi State. Abikirisi nọ n'ala. Ifulu na wogu ogwani na. Prince Chimude Umanta. Coordinator Onitsha DC. Ebonyi State kino zinoro. Bịa na wogu ogwani na. Comrade Monde Patrick Chukwu. No chairman Onitsha local government. Chairman. Nigeria Union of Local Government Employees. Onitsha Local Government Branch. Ebonyi State. Ifekechi Uchenna bio. Akusi na Johnny Dimma. Akusi na Tibia Yili Kirizi. Kaido mwoku ogwani kona. Mop Fresh Service Limited. Honorable Okolo Chukwu di gudu luck. Osi gudu bia. Anje gado mwoku ogwani. Kama unabobo na fudebe. Honorable Osi Good Nigeria. Power belongs to God. Ajwaena. Awe ni nito. Mwoku ogwani komu ni talana kwe. Awe ni nito. Awe maresi. Awe ni nito. Awe jewari koso. Awe ni nito. Awe ogwani komu ni talana kwe. Awe ni nito. Awe ni egwani. Awe ni nito. Awe ni kwakadu. Awe ni nito. Awe ni egwani komu ni talana kwe.
Isuokoma Development Union Odogwu Jagayili Kirizie Chief Alfred Chukwu Secretary General of Isuokoma Development Union Odogwu Kaidonu Mweze Ngona His Royal Highness Ibia Ezogo Ambrose Obu JP SM2 nke bua of Isu Autonomous Community SM2 da yilije Kirizie Kaiduo Ogwana His Royal Highness Ibia Ezeto Israel Onwe Chikweza Bonigade Ogbabidu of Izia Nidima His Excellency Dr. Bonigade Minister of Science and Technology Aidwenu Nweze Kona Honorable Barrister Clement Omeka Nayoda Executive Chairman of Hauku Local Government Aidwenu Nweze Kona Papi Kiriza Nabao Christy Barrister Ndubisiomwe Chikweza Bonidima Utukunse Wofizi Abia Na Nwoku Ogwanya now Honorable Engineer Boke Felicio Bona Executive Chairman Nonita Local Government Nino Nalo Jagayili Kirizie Chief Ifeanyi Chukwumodi Anyi Chusonu Mekene Founder Ebele and Anyi Chooks Foundation Chairman of the occasion Anyi Chooks Jagayili Kirizie Kaiduo Ogwani Kona Police Global League Limited Makana o owu merucha